ki barajistar la dia kum ki contractor ba ki supplier harilom jantia hadian ka jing emer jingmut para makihi halor ki jing e ki babun badru ka jing pamshai halor ki an khajana kum ka goods and services tax ka tax bill bat ki waipat kila shem ya karai pan thauno da ka senjok belatip kum ka all jantia contractors and suppliers association men hak arpho tarek kulalingkot aja afsau kinongkit kam basipor ki kintop ya president ba welcome langi Vice President ba Pidakhar, General Secretary ba RK Petros Rambai, Assistant Secretary ba F Manar, Finance Secretary ba L Dakhar, kat ba ki dukhat pat ki kinthop ya baro ki contractor bat ki supplier. Uba welcome langi ulaya thu, baling ba kan dia kasenjuk, unsa lai wa jing tip halor baro ki jing e ba jing bam shai ha ka jing ya dai ba ka ru companyat ka sarkar ba ya dai ba ka GST, ka tax bill bat ki wei. Da gani to ka haganin won da mani ka tu ka sin go ar won gani la dai perkhat khia bai ya gani ka sen lai bai no chakma ne ba im gala de mkarun de ni singwan jawan ne ba yo man hi ka sen le walai bai la ranti da jet ile ya gite ginong kit kam gite ki protem president gite ki secretary ne te man jumot yo lai no hi gani ga sen no i chakma dan ni to ga patrik la dia mani i gani ka meeting yo gani ka sen la de yo ai chibun ki jing ya klam ne benta haperdi yang ki members chirup lang wi ha gani ga tha oto man jumot yo ipan scam no ibai ya gani ga sen yo la ti ga kat kamoman ye gitu ki jing thumo yo ye chakma da heni por ngasnya man jumot i la da man i gam ni cikami usa din gani ga sen yo impoi cewat ane kata kadao te iyo lai no isi khmat yo pantelung no i kami jam yo i goto ini ga kam ki kam khan yo i kham tam i kontraktor tu em po ka rijantia lo wi kam ta da ye kala mila shibon ki kam go daw le wan isi khmat ta daw em le man jumut haka arterik le daw man biang i kata ke general meeting wan hekte open scam wan i ya kita ginong kikam nado president hado ki general secretary wa president terkanta te open scam wani ha kata ka atrik wan heni man ma welcome man he uga acting president man po hete por dai open scam wani ya kita ginong kit kam yo ngani ka sen yo la duti nei benta kata ka kam kontrak yo i ko em po mi kalia kam jo la ka district hero ko wi ka regentia yo wi heni khut biang ye gitu pra kontraktor GWM ong GWM haga sarkar la ne GWM sarkar la ne GWM back up na chadien na chakmat re gani ka senyo ito senyika daga monlang yong i em na do gi nong ilam em ne wan le gi te ki no mi khmat ke andre i chimlang i kan thup lang i waro gi kontraktor GWM ko da de register chega government chega sarkar i khut ye phiwo em lang bi chero i yo kra langi yo miat yo bah kata ko mi pelai ye kani ka kam yo i ka tentu pada dep kra chakman de benta gini kita ku im sao thoi na do ki GST ki libers kini ki royalties ko emah ko a naga sarkar ni kontraktor ne te daw nga kan tuos chisen biang ya gitu ki kontraktor la ni supplier ko em hapo kani ka regentia kham tam maya yo i em lang vi yo e bor yo e bu yo e mstin bi yo wan bi haga te ga atrik ne ba yo man hi haga te ga por yo man hi ga te ga jingilang yo man hi ga te ga kam ga jam yo ngani ga sen yo ile man ko lai ba ran ti yo ba hi ga te gi kam ga jam yo i haga te ga kam ne haga ni ga jing e go i chemi haga jinglai liti yo i kam gi kontraktor ne ba bon sin ke GST de Amerika gatu mandala dedika le igatika return GST dalai ki cyber le majumot mche myo jumodi dalai he wan gi benta le myo jumodi ti majumot kani ga sen di thap lai no di tho ga de ka ni ki ti thaw le gi ni GST wa le gi ni tax dalai le de chemi le bon sen wat ye gi labor le majumot i jis kiat kam gi sexual ne kam gi tegi chat bon haji skiat igatu imto ula igatu ne ba bon sen ito iginon triba te hini to man ipen kelumar khle gi igi kontraktor GWM ha ga ni ga state gi ya o mi ya gi
hagan ni gejala yang i kam tami i batan gi UM chani chari jantia pun kelumar khle gi ne bahagi kontraktor yang ini bah bon gum se atho wad go se atho la tip ki hagwan ga nongrim pun chung nongrim gi ga ni gi GST ki ni gi tax ki ni gi labor nongro kita kam tam le gi bill i gitu gi running bill i kita gi hand receipt i kita gi ni kita le bon che se atho gi kontraktor gi reman de em de ga ni ga sen dia man yo che yo ni thu tre no ga ibon ga se atho yang gi para kontraktor gi kani ga sen yang ga All Jaintia Contract and Supplier Association yang ini da propose ke yang ma welcome langi ka president the white president da propose ke yang Yusuful Kar general secretary yang RK Petrus Lumbai assistant secretary da jet ke yang Hasbon Manar neta ki Yoni one finance secretary the jet one giving start car the kita ki executive member MG waro ku em haganiga sen yang ita manjumut kita ki member baik waro haganiga All Jaintia Contract and Supplier Association yang